Abawe bi ewu ye TikTok our TikTok isu a bi mu nim no bebre na enim no ewo eye TikTok isu ye friend rich love ewo TikTok no no de sebi wu na ni wu ni sebi eye nkwase ewu kakra sese yesi we bi aba ye friend red red mbebu ni mranti oko shop a wo mo twi shisha ne niema ne no red yi eka ho de se no eno no mama ne broso a eje ne nkwa efri ni se me ehwe ne mra John boy boss me ba cho gen wo ye hwan frase wo ho ma me ya ka se gan ye hwan ya wo ya baba wo wiamo ase hwan ye wo no ne ma me ne papa nyina afi wiamo ase ho a wawo eye baba ko ato atiasefo asase so na baba no kwase ni ho fe yi pa ni ho fe papa kire se odi na ho fe ti na nka na ho fe no ye ne Kristofo de nke beka se nka ofan kanse mpa ntwe akra ma awurade nanso amane sa ye ka se wi tramo ani bibia sabe eseni pedi ababa oyi odi mu akotene pa o wi amwase na die beto mu na anu ya ye friend bibi te se red eda oyem na abawani no ababa oni di mu akotene pa Reverend ababa ne de waje ne ho te se ye ka se obi agidin e wa asase so eni ni wu achi a ababa ye friend e rich love no waje ni di ye pa na entity ye nyaaye efise mi kokrom okodi ho be na nsako na nan ekotietiem mu de ekoso okrom ho no mo na omo kirem ade di wo ni ba e red ya ye ka ho atemi na ababa ne no red no ma ne bro Ezra ono ma ne bro so no mu ni se eti na ni so a ne ho beto no ana sabe fofia nto ata ababa wa ne de to ananan mo e wansia do ndi ure me ubi se ababa no ho nsam di a krom ha no mo ana ba bi agato wo bia no etra wiamo ase kwa koduru mozizongo gato ba bi bia ababa no obi eni won ma woni mo no ana akwa TikTok so a ababa na je ne ho me na ho yi papa Reverend me bo anti red ya ne kum no how amu kire mu a red no Reverend me de me gusu ye adwuma bi enam sensi ye na mama adwuma bi a me ye nti no me mpese me de betu jesi na red no mama na numbers me wo bi wo me phone yi so ya ma bi 3 6 9 ene de yetete sa ndi ababa ane fa de ebroso ndi ne mouse wonu na chese wa daisy pa me de ababa wo bi o sha atare red e de asane na wo hwe se ne da no ayi ni koso na ababa na si awurade ni pe mo bo what she enti owudaben 23-year-old young girl owudaben no kwasem ni owuye ache kakra meka se be bosumi atwam ana odi firi mu a na no memenda ana a blessing se busuafo ani adofo e beka kope ne kura be ansensem pi now listen mama men tokwado video ba bia ntokwa ni si amanfo e ma ne tietie ma awurade yewuo dwane enti je so wo nkwa na ne yeku wo mu we ba poa oh this is terrible nti sesi akrom what is saying this year the Reverend meka se Nyankopon adom asomdie ewo eye wiamoase na enti ya ye nyane ye de fanflam mu se abamofo no nkoso na omomoban efi se wona won ade sie afiri mu no eye gangsters ne say ye entitie no essa do comment beba attention TV na ya kan na asanso subscribe aba channel no so ma na adwuma no chese ye hwibu man no makra na wi